Naimbag nga orasyo papagayam, dahito tigayam yun ni Jenna Almoite, ang mga kakam, akas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti drama tayo kat part 3 compilation ti drama ama ng biyanang. Ngamsak may na, hello mampay kadami ko charito, dita California, USA, ni Grace Navarro, dita Toronto, Canada, ni Jenny Love, JGB, ni Rofel Lardizabal, always listening from Kuwait City, from Cabarugis, Quirino Province. Konana, kani Ursula Lansang, dita Tarlac City. Hindi nga rudan danggan ti part 3 compilation ti drama Amanang Biyana. Naimbag nga orasyo papagayam, surat ni pagayam tayo naglingad, itinaga na Kiko, tintay drama ita. Dear Manang Biyanang, at daw gali ka toxic iti kalabas. Siyak tay ibagbagada abatugan, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ay na, nagmayat ti aginat no kasto yung karireng. Ay na. Ay, mabisinak pa yung din ah. Ay na. Nay, awan mo timasid ah. Inapuilat at dito eh. Ay, jaski mo dagito yung akabalay. Awan pa'y ganas mga dakabalay. Anyaman daytan, Kiko. Kasanaw, di kay pa agibati mo titimasid ah. Ririingan da kay te panangan, ngam di ka mariing. Awan pa'y panangisakit yung muti kabalay yung mo. Manglukat ka na iti dilata dita. Makaumat ti dilata. Mangluto kay man iti masida. Tay tuloy ko ti maturog. Ringendak to no nalutaw. Ay unay kamitan, Kiko. Ultimo si daam di mo pa'y mailuto. Ay, unay yan dayta kinasadot mo. Grabe mo ti kinasadot dyan, naktalakay. Kahit inlutwa manan iti sidain na. Agad, kapilitan na. Tano, jak ilutwan. Agungat mo. Ay, hanyan aya. Ruamom tumod nga men. Di ka baybayan? Agungat mo't nga ron. No jak tong palon ti kayat na. Amumot din ti ugali dya inaunang anak ta. Talaga kas jay ti ugali ti sadot. Bakit? Ay. Baybayam nga min na. Taiso ti agluto iti kanin na. Basit labog kaw na. Agbutan kamit adagusain. Kasanong agnakam no panuyuyam mo ti kas jay nga ugali na. Alaman? Anya mo dagituyan na wara? Duna! Api ka di, Uncle? Ikataman na kito yayayam mo dito. Nakawarwara dito'y balay. Wan, Uncle? Intun mo minsan, di mo iwara dito'y salas. Wan? Anay ko, tila payag ko, Uncle. Yung lapigusan, nagsakit. Wulwul ka nga ngobing. Imala ka dagiti, dadakkel mo, wulwul. Uncle? Ala, darasam nga urnusin na kita. Tapno jak ibasura. Wan, Uncle. Urno sa kon. Anya kamutan manong Kiko. Jak tupay kabilan ti anak ko. Si kamat ti makakaadda namang kabkabil kan kuana. Isuan na tangken ti ulo na tadiyo amo a disiplinahan ti anak yaw. Saan man tanatangkan ti ulo na? Nah, talaga di mo kayat nga isuro ti anak mo niya. Ikalintagam ti madingan aramidin na. Manong. Ay, no kasta diyo kayat ti paisuro ti anak yaw. Nasaysaya atla, sumina kayo ti pagnaydan. Anya? Hoy, Kiko! Agreeing ka man! Hoy! Apay aya nanang. Una yun ti kastala nga man nakaturog. Nakanganga ka nga gururok. Sana ka nga to ti may sasakam. Apay aya. Istorbo kayo iti pan naturog mo. Unay mo ti kasta posturaam. Nagalas na itsuram dita nakaturog. Apay aya. Ring kayo aring. Kasano, nakasapsapa pa'y laang, ngamat maturog ka manan. Di ka pa'y tumulong mat ka nagiti trabaho dito'y balay. Uno'y jay talon la kuma. Bad trip kayo diti kastoy. Ultima agluto, di ka pa'y makaluto mat. Diyan nga rin mo tagluto. Ay na, Kiko aya. Laklakayan kan ngam di mo pa'y lamot agluto. Kasano no mga asawa kantun. Ay, jak to mga asawa. Tasakit ti ulo da ita. Mga asawa ka kay din.
tapno masursurom tagtrabaho. Natar ka ngagpaiso, ngam nakasadsadot ka mo't. Manjak, doray gaburandak ti sangaribo a babae. Jak tulat na mga asawa. Anya, Kakaisuna, bagik lang ti pampanunutag. Malaksid no iso ti mang biyag kanyak. Tamabalay. anya. Apay nga da ka dito'y balay, mayay. Kuya, awan, umaya ka lang agis tambuay, kaya ko. Nagado pag istambayam nita. Ngam apay dito'y pay. Siya kamat, umayak nga ron mat makais istorya kaniyam. Ay, kaya ko. Awan ka di nga talaga ti plano mga sawa? Awan, masadutak ang mga asawa. Ay, sus, mapmapanan ti tawan ta. Jak nga rod kaya ta masadutak. Ay di naksulisugan, mayay. Tamok nga da pa nagkursunadam kanyak. Ha? Nabayagan nga muk day ta. High school tayo pa ilay day, amo ko nakrasnak. Eh, Pasensya ka na. Taawan plano ka mga asawa. Taawan ipakan ko, itagbalin na pamilya. kat, pili am nga men diya nagagat nga asawa ah. Diya babay nga mang pakan kaniyam. Ha? Hehe, kasta ak, kaya ko nagagatak. Anya? Ay na, pumanaw ka man si kamayay. Saan man natila ibagbagam? Pumanaw kan, tay turog ko man pa'y. O sige, ngamne, lagi-lagi pamtaimbagak niya. Kaya ko, Karatigit mo day ta, may. Ipadlaw na launay nga gusto kanyak. Nabayag mo kidding nga muk day ta. Sa bagay, nagagayt ni mayay. Nalaing pa'y nga agarado nga oray babae. Kun mabaklay na ti may sa asako abagas. Matiwan nak pa'y. San ba abak na? Kun saan pa yan napintas? Nung napintas lang na ita, patulak siguro. Nagagit lang, may. Milyonis na. Tay ko mamilyonarya at imang sirpat kanyak, talaga apatulak. Kiko, pumanaw ang dading mo dito'y balay. Kat, ay ayaban da ka mga wawiriti na uding anak da. Anya? Kita sino nga itikadwak dito'y balay no pumanaw kayo matay? Nitatang mo ah. Nitatanglangan ati sumurot kada ading. Ay na, sana mabalin. Tamumot nga karpintero ni tatang mo. Apay, sweldoan na kayo aya. Saan? Kaya't kula tulungan di adim, takaasimot. Sana makatrabaho, no awan mga wawiriti basit nga anak na. Anya mo ti kastoy abiyagay. Awan pa'y kabalay nga agluto may. Anya man hindi pagmurmuryutan dita. Sika, kikaw. Awan pa'y agluto iti makan. Ay kat agluto ka. Nabanbanno ka naggapoy iti trabaho. Siyak pa'y lati paglutuan. Sinalbag ki diti kastoy. Doore awan mang mangan. Ay kat makamu ka. Tano siyak, nanganakaon. Pinakandak nagiti amaw. Anya? Ay kat no agluto ka, mangan ka. Angam no agsurut-sarut ka. Akit mabisinan ka. Makapasuron mo ti kastoy. Ikataman ti kasta nga ugalim kikaw. Si kalangarunin tawan araramidan na dito'y balay. Maturog mangan lat trabaho. Ngam si kapay lat daganas na nga gungit-ungay. Bibiyang timiter. Nay, nagalas kit ti kasta pa nagsungsung batman. Isuapin manaw di adaym. Takasta ti ugalim. Hagbaliw kan kikaw. Tano di ka pala agbaliw. Hamangan no pati siya. Pumanawak mo tayo dito'y balay. Tatang. Ko, kaya't mo tekan kanan. Ha? Nay, nangalaam, mayay. Linutok, kaya't mo. Ha? Ay, uwi na. Apag isaw, mabisbisi na kuna yan. Sige, mangan ka nga raw dun. Apay, di ka pa nangan. Saan nga raw? Tawan mo agluto. Anya? Mayay, talaga ka di kayatnak? Ha? Kayat nga? Kayatnak krasnak. Damagampay lang mat. Kayat mo nga gasawa ta. Luklok ko anak, samat. Sungbatam ti saludsud ko Kayat mo nga gasawa ta. Katuan Apay, kayat nak ayamat. Kitwanin No, talaga kayatnak. Basta'y pasigurado Adi nak to pagtrabahoin, wag asawatan. Ha? Ipakpakaw na akon, mayay. Gwapo Sadutak. Kayat nak, nga oray sadutak.
Wan ada mate. Bagbagada nga. Panagbalbaliw. Di agbaliw kanto. Ay, saan? Jak to agbaliw. Tatalaga kastuyan ti pan nakaitaok, may. Ha? No kayat nang agbalin nga asawa, kayat kamay. Basta di nakpagtrabaho na, sika, ti agtrabaho para iti pagbiagta. Mayat ka? Ha? Sige. Kaya ko? Ay sos, mayay. Sa dot dyan anak kaw. Ang mga nagbabawi kantaw. Saan, tata? Siyak ti makaam mo. Basta ag-asawa kamin. Ha? Alakit. Sapay ko mga road. Tamaanusam dyan anak kaw. Wen, ay sos, siyak ti makaam mo kunakmat. Isurok nga agtrabaho. Isurok nga agluto. Agdalos. Aglabakan aminan. Ay na. Saan na pa isuro day jay? Natangkain ti ulo na. Ay na, siyak ti makaam mo kunakmat. Kano daduma. Napudot ti ulo na. Basit laban agadi na magustuhan. Talaga nga agungay. Ay, katgagangay na. Ay, mabainak mayay. Sa bali nga na talaga ti ugali ni Kiko. Ay na, saan kayo nga madianagan? Siyak te, mang pabaliw ka ni Keko. Promise! Kat, anyat pagkasaran yung ay, kat awang matarakan mababoy, Kiko. At da baboy da mayait, nanang. Umanay siguro ti talo at dadakkel a baboy. Di ka lagbain. Imbis sa sikat gastos para iti kasaryo. Amuda mo nga awan baboy ko. Mawatan damit Kat, naimbag man ta kinayat na kanimayit. Kat amo na mo tasadot ka. Iso ka nung arod ti agtrabaho para itibuklin mi a pamilya. Ay na, agbalbaliw kang aminin. Aggagagat kan. Mga sawa kan. Gamkas tampay laeng. Sa anak ko mga asawa mo't kahit no saan aga po kada kayaw. Anya? Panaw-panawan da mga min ito'y balay. Awan agluto iti kanag. Iso ang mga asawa ko na. Tapno damang serbi kanyak. Nagkarin ni mayait nanang. Nga agnam ayak taw iti sidong na. Anya? Keko, darling. Umaya ka mga nanta. Nakaidya sa rakon. Kan inakak pa yan iti inapuji a platom. Kan intemplaan ka pa yan iti kapem. Nasayat mayait. Kiss ko man nga rod. Keko, asawak. Di ka man kis-akis kanyak mayait. Ha? Kat ag-asawa tamatan. Uray pa'y. Sana ka komportable. Di naksamat ngamin kaya-kayat. Di nakayayatan. Imbagak aya ngamin ngay ayating ka. Awan mo timbagbagak ka. Aray ko. Nagsakit mo tanda kasta nga pa nagsasaom kanyak. Iso nga inasawa ka. Tapnod da mga sikaso kanyak. Day talaan. Awanan ti sa bali pa arason. Mayait. Aniya? Masapol atong palim ti karim kanyak. Mayait. Adinak pagtrabahuan. Kat sika ti manggayd para iti pagbiagta. Kundi ta kanayunin tagkayd da. Ta sa anak a komportable. Once a month, mabalbalin pa eh. Ngumno day ta inal daw. Ay awan. Manja. Hoy, Keko! Agrehan ka man! Hoy, Keko! Apay mayait. Nakasapsapa pa lang. Disturbo ka may. Bumangong kahit tatayang kagluto! Anya? Paglutun na? Naglaing kan? Trabaho kaya dayta? Mangan, maturog lat trabaho nito'y balay. Sana ya? Ididiyata! Saan tan? Anya? Sige, bumangong kahit tan! Manay po tata, si kante agluto, agdalos, aginaw, aglabakan namin ang nga trabaho ito'y balay. Anya? Ay, agtal na ka man? Kahit no trabaho mo na ita? Surwam ti agtrabaho! Ulbod kagayam? Kunam adinak pagtrabaho? Makaumati ka sa nga ugalem! Kahit di nakbugkawa na! Oops! Ha? Sinipo mo ti saka kapangkugtar ko kumaking ka? Anay ko! Di mo tiritiran ti saka ka! Anay may nagsakit! Trabaho ka wano saan? Tokolak di ato sa kamno di kasumungbat iti usta! Wait! Agtrabaho ako, mayait! Sige! Bumangong ka nga roditan!
Anya ka mo, Ting. Bumangon kay takuna! Anay ko, anay, hindi mo bandagan ti dyan ko, nagsakit, mayit. Bumangon ka nga rin natin kagtrabaho! Darasam! Huwag, mayit, mapanakon, mapanakaw! Napigpig sa nga adayo ni mayet ngam siya manang biyanang. Taada pa'y tay na minsan anaga pa kami kat inakupnak nga impala daw. Iso ang nagbutengak kenkwana. Kunak asinaak ngam surutan nakmat iti balay may no panawak kat dinaksardengan ariribukan. Iso ang nagdan na kami manen kat napilitan na ka nagtrabaho. Tadanugan nakmat nujak tong palen ti kayat na. Kat ita dua kami ngagtrab-trabaho kat nasursurok matlaang nga inayat, aging ga anadaan kami iti dua nga anak. Alakastan, to'y pagayam mo, Kiko. Makaisamak mo dito'y kapadasam, pagayam Kiko. Siguro, nawan ni Mayet, mangan maturog pailat ko medyo balayaw itanya. Di mo impangag lagi ti dadakkel mo. Ngam ni mo lagayam mayet ti mamagbaliw kan ka. Nala, itultuloy mo ti panagbalbaliw mo pagayam Kiko. Bueno papagayam di tan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam Kiko. Dito'y darama tayo. Manang Biyanang! In your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Manang Biyanang! Naimbag nga orasyo papagayam, ti pakasaritaan nga intay dramay takat nagapo ka ni pagayam tayo naglingad, itinagan abugan. Kastoy ti kunana, dir manang biyanang, sana ka kontento iti inted ti apo alangak, pasaray ag selfie tiak, no ag sarmingak. Tatunggal ag sarmingak, malpay ti abagak, tap apalak, dagiti nakapimpintas, ti rupada akarubak. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ne, asino nga ta dyan si mardang alugan ikta karuba? Asino ti sirsiripom nita, Bogan? Ay, dyan si mangpat dita karuba Big-bigak nga rod no, asino diyata? Ha? Ne, apay di mo mailasing? Kat no ni Ustang. Ustang nga? Imposible Katnopad padak nga nangisit ni Ustang. Nagpudaw matdatangay. Kat pimo daw siguro ang nagbakasyon Bugan! Dagol! Umay kay mangala itinatangayin sang put ko. Ha? Padawatan kayo. Ne, eso namat nga agpaiso. Kunak to magkingga. Inta ka no mangala itinatan. Umay kayo Wen Ustang! Umay kami! Ala, umay kan Bugan. Kakaiso na libre. Ay, sige man nga ro, tada magakman no. Apa nga nagpudaw matanjero pa na. Ay na, agyaman kami iti impadawat mo nateng, Ustang. Awanan yaman na dagol. Intad da mala kanyak nagitay dyan na panak. Isa padawatan kayo sige, dagol. Iawid mo diya tanatang ta. Makaistorya akman pa ka ni Ustang. Sige nga Rod. Ala, salamat Ustang. Panawang kayo pa'y. Sige. Ay, Ustang. Apa ang api mo daw diya taro pam? Nagpulbos kan sa matete na puskol. Ha? Saan? Mangpapudaw ayamot ti pulbos kat saan mat? Bugan? Nan, ari kapak man diya taro pam. Ne, ay na. Meng pes pa diya taro pam. Ano natin nararamid mo? Agpadatamat nga nangisitero pa na ide. Nagusarak iti rejuvenating set, Bugan. Ha? Anya nga data, pagukis iti rupa. Agukis tarupam, taikatan na tidaan ako dil mo. Iso nga uming pistarupam. Ha?
Siyak man mat nga rod. Kayat ko dia taos tang. Ang damat extract dito ibukan. Kayat mo? Alaamon tay may sa. Tagumatang ako niti sa bali. Ay, sige man nga rod. Padasak man mat. Kayat ko ti pumudaw. Tauray sa anak nga napintas. Basta na pudaw ti rupak. Sige, gata nga konta isurom no. Kasano ti aramidak. Sagmamanungay day ta, bugan. Pepte, dagul. Anya? Nagnginamod tayo. Dagitakit tigat gatanga mam. Imbis bagas ti gatangam. Ay na, tartala ang mat. Kayat ko mat te pumudaw Kayat ko nga pumudaw te rupak. Ta makatulong nga mang papentas kaniyak. Uray sa anak nga napintas, no napudawak, makatulong nga mang papentas kanyak diatoy. Apay aya kundi papintas ka pa ilang. Kit addaak lang arudin nga asawa. Addaak mit anangayatkin ka, bugan. Kat oray Apay dagiti lang aya babala sangte. Addakar ba nga nang agpapentas? Apay bawal nga agpapentas ti adi asawa na. Saan sayang nga rod ti kwartang igatgatang mo iti kakasta. Imbis nga igatang mo iti naima sa sidain ta. Dagitakit ting kagatangan nun. Ay na, oray sa anak nga agsiday ti naimasan. Basta na po dawak. Pagbigyan na kadidagol. Tadtala ang madyatoy. Ostang, umayak man. Oh, bugan, sumrek ka Ay, saanan, umayak ko lang damagan no apa nga naapgas diato rupak. Kan ngay meset matan, talaga akas tay ti damo, bugan. Ngam no kalpasan ti makalawas, mayatun tarupam. Aya, ni, mangrugin nga agukis. No maikat amin day taukis na, flawless kanton, bugan. Aya! Sige man nga rod, ano sak, uray nagsaniit, ano sak ladta. O sige, talaga akastan no kayat mo ti pumintas, bugan. Tiis ganda ako nada. Ay na! Ay na! Thank you, Lord! Ay na, thank you nga talaga. Nay, anyat pa karagsakam dita sa ako iti sarmeng bugan. Uray ka lag, tipat-tipat dita. Kay taam ka di dato rupak dagol. Kay menesan ne nagpudawan. Kay, anya ita? Napintas akmat gayam no napudawak. Dato lang agong ko te problemak. Plat lang araw dan timbangan pa lang. Kat nakaparang ti duwa nga abot na. No ada dugong ko kat makit kita nga permete o nagna. Kit anya nga rod nga kasta nga rod tin nakaiparaswaam. Kit kinayat kamutlat ta, nga oray kasta ti agong mo bakay. Ay gumatang akpay ti maysa nga. Sit niya lakay. Ay na, saanan. Sayang ti kwarta. Gumatang ta pa iti bagas kinabunaw. Awan pa'y kanantay baboy tan. May salangan. Napudaw lang nga rod tarupa mo. Kat isarunok dato tangad ko ata saan mat nga agpada. Nangisit dato tangad ko kat napudaw dato Europak. Ay na, saanin ang masapol. Awanin kwarta ta. Sumapol kay ti paggatang mo no ipilit mo. Tano siyak, di kan ikan, tamasayang laang ti kwarta. Anya? Di sige, inakagbiro kay ti kwarta. Diyata lang aya. Agpagapas kayo, tatang. Way, nanakaw. Apayaya. Purdian diak man ta. Kailangak ngamin ti kwarta. Ha? Ay, kit mo na. Ngam diyo iparehas ti pordiak kadagi jadi dumaa. Nangat nga to ti pordiak ta anak diak. Anya? Agdoble ti pordiak niya, tatang. Kailangak ngamin nga talaga ti kwarta. Pangusaram iti kwarta. Aya, bugan. Basta, adaga tangak. Awan ngamin kwarta kun, iso nga pordian diak. Kat doble ti pordiak. Uray tahad talang, tatang. Mangrugin nga agokis di ato tangad ko. Ay na, maipatas ton ti kolor na ito Europak. Kasla natural ton nga pudaw ko dato ita. Agpadan ton nga napudaw ti Europakan tangad ko. Ay, siguro no ensap sa pakte nagpapudaw edi balasangak. Saan nga ni dagol ti naasawak? Ado siguro ti nag-aram kanyak edi. Ado ko maati pagpiliyak,
Nemot lang nga may dagol tinag-aram kanyak. Iso nga kapilitan nga iso tinaklon ko. Kamaamok mat nga men iti diato nga pagpapintas. Ada pa siguro nag-aram kanyak nga profesional. Nay, bugan. Anya ti sirip-siripom dita kilikilem. Nangisit nga rudya to kilik-kilik. Kasla ugiyang ti kangisit na. Nay, maitan kit anya nga rod nga eh. Nagngisit lang nga rudan kat adu pa ti dut-dut na. Masikuranak. Napudaw dato ropak. Napudawan dato tangad ko. Ngam dato kilik-kilik kasla ugiyang. Di mo ko na ay napapudawam manay. Katuan ko maa. Ha? Uray ta da matigatang ko. Anya? Ay, agtal na ka man, bugan. Sana tilar aramidam. Anya nga na ita. Agpababamot din ti pagpapudawam. Baka dumanon pa day ta aging iti dapan. Kat depende ano, kasano. Ay, apay ay papudawam pa ila ta kilikilim. Kit nakalamang may. Saan mo't makita? Awan ata sa anak nga agsansando. Iso nga nakalamang dato kilik-kilik. Kaya't kung arod nga papudawan tapno makabado akmat iti slaveless. Anya? Ay, makantigatangam. Uray sa anak amang mangan, basta mapagbigyak ti kaya ti buagik. Pagbigyan na ka di. Uray talang, lakay. Promise. Madto ti pordiya man nagluto ka naglaba, bugan. Ay na, agiya manak na napansang. Ay, kurang pa dito yung igatang ko iti pagpapudaw ko. Ay, nanapansang. Narugit matandagit ako kom. Kaya't mo tadalosak. Ay, amo maya tagdalositi ko bugan. Kat amok naglaka na napansang. Sige mga raud. Awam mga min tagdaldalositi ko dito lugar tayo. Ay, sige, nanapansang. Ura indiak niya tayo nakalaan di pagdalos iti kuko. Agsubliak nga diagus. Apay, amo maya tagdalos iti kuko, bugan. Katamok mat. Kadno siyak timang daldalos ita kukum. Kanura ito kuko. Wen angam sinsinan mo't adalos ti pampamayam. Sinsinan nga. Nagmayat tupay. Sige, inakon tayo supay titangdian ko nga agdalos iti kuko. Sige nga raw, tayong kanto mo makichindan. Makichindia nga. Usarak di tangdian ko. Ada te pangigatangak. Anya? Napentasan diyata kukum na napansang. Ada pa yan kayo text na. Hoy, ay na, medyo nasakit tingron ko Ay, gagangay na, damdamom sa manan nga maikating gron na. Wan madkiday, madanagan naklaan ta baka lumtagngay. Saan na napansang? Dahil titangdan mo. Tangdan mo ng kukukanyak, bugan. Ay na, thank you nga talaga na napansang. Ay, kasano nga ta diatoy? Kurang pa lang matikwartak. Duwa ko mga set nga pagpapudaw tigatangak nga kurang pa lang mat. Ay, sus, lampong kamatan ensan. Uwang nga raw kasinsin bukan. Diyan ngamin masangon, ti mapanagpapukis. Tado mo ti trabaho. Sa apay nagadayo mga minti pagpapukisan di tayo. Katsya ko na mang pukes kasensen. Ha? Agtal na ka mamainsan. Amo mayamit agpukis may. Katuan mat, han ko lang ay pakpakat. Tadyak masango idi. Ngamtad ta masango kun. Sigurado ka? Wen kasensen. Pukisan na mga rodinsan. Sige, ngam ada bayad na Ay katuan na. Sige. Pukisan na nga raw, insan. Apay nga kinalbong mo ito yung ulo ko, insan. Ay, unay ay. Ay, kitak nga may dataro pam kat medyo triangle nga dataro pam. Ay, Katan mo nga bagay dyan bagam nga pukis. Mas bagbagay mo gayam te kalbu. Ta, dakal dia tamatam. Anya? Mayat mat bagbagay mo te kalbu. Nagdalos nga kay taan, birenit. Ay, unay ay. Nyapay nga ay. Wanan Aklo naglatan Unay mo ta kinalbo na mo taninsan. Itan mo kit din dya bayad mo, ta ada pang usarak. Dirasam ta ada pa papanak.
Itata napapudaw mong taropam. Tengay, ken kilikilim. Anya man ti sumarunaw, papudawan, bugan. Ay, sar-sar mi nga rod tad tayo japang at kokat nang isit matgayam. Ha? Tadtala nga masarmi nga ko. Iso nga tadtala nga makitak. Per may matgayam tiyang isit na. Kanada pa'y bubasit nga kasla ka muro na. Kit di mo ko na pati taubot mo kit pagukisam. Katno kasapulan nga kasta akat aramidak adagul. Anya? Ay unay kamit tin bugan. Tila mapampanunot mo aramidan. Baybay aman na kita ubay. Ngurin ng isi ditan Tanalingdan mo. Sanak nga rodmat nga komportable. No bangkeng tepo daw ko. Napo daw te rupak ngam nang isit matipeng-peng te ubat ko. Madmadi Asino ay ati pangipakpakitam. Taapa masapula papudawom na kita. Imbis nga igatang mo iti masida. Ay agtal na ka man matdiagul. Sao ka nga sao. Kwartak matigat-gatang ko. Agdaw-dawatak ayakan niya mitigat-gatang ko iti pagpapudaw ko kat saan mat. Wen angam saan mo nga ron nga importante ti pangigas-gastusam. Importante tapag saya atak nga asawam datoy. Wow! Napudaw di asawa ni Diagul. Kunadan to de si kanto matlang te maidayaw. Anya? Jack matmak kita ti gusgusak ito piyang-piyang ti ubet ko. Nagrigat mat nga sarmengan. Diagul! Ayan mo! Dak dito silay. Nakaila dak. Apayaya. Diagul! Ay, tulungan nakman. Nay, apay dahi tangay tsurang. Magmagna ka, nakababatasapin mo. Makapaduli ang matngarod nga gusgusan diya to piyang-piyang ti ubet ko. Si kaman ti mga gusgus ito nar nga pagpaokes. Ay, sinalbag ka. Siyakpay ka ti paggusgusan iti kastan. Apay nga minaya pati tapingping ti ubot mo kat pagukisan. Pangro pala ang mo dahi ta. Sige kit din, sumanaw ka pa lang nga. Diyak nga ron makita. Sige, rugya mo nga gusgusan. Ay na, ang mga no. Madim, uno kayat mo. Ibagam no madim, tani kumparem nga ingguti pang pagusgusak. Kayat mo. Anya? Ay, sana. Anya, gapungan ni paring gungay. Nan nga ron, ala, agpugit kan. Oh, ay, Dagul. Dagul, agre ang kaman. Dagul. Ay, apaya. Nagsakit ti piyang-piyang ti ubot ko. Nagsaniit. Diyak makadata. Nabanog ako nga sikig. Nagsakit. Apay, nan ano? Diyak amo, kaslada matsugat na. Nga mabutang nga mangkit at abakadakal ti sugat na. Katagkapsutak no makakitak iti sugat. Anya? Nan, kitag man. Kita mo na, diatan eh. Ha? Ay, sos. Naglabasit mo. Kaslalimtag. Apay akasta. Kasladaring-ring nga namutay. Apay ang aya. Nasakit aya. Wen nga ron, perme di sakit na. Nagsanay Dagul. Ay, sos. Baka tayo ikabkabel mo pagukis itirupa na ita. Aniya? Ay, tilan to mga minar. Aramidang. Alarjin sa amit yung ubit mo na yay. Nga ta? Ay, kasano nga yan sa payawan kwartak? Agpa-check up ako, ma. Ay, mala. Tagdiskitara kiti pagpadoktor mo. Nya mga mintar. Aramida mo na ya. Nangag mo timbaga ti doktor. Diyos tao, di kunak. Di ipumpunas mo pagpapunaw ti makagapaw. No apay alimtag ta ubit mo. Ay, tangiwat mo mata. Dinakpay-bayanan matedtoy. Nag-ado ti tao nga agdangdangag kasta ti bagbagam. Kitagpay sumang amin. Apay nga na pati ubit kit gusgusam iti pagpaukis. Dagul. Naga daw, tinresita ti doktor at tumaram nga agas. Gastos lang, dar aramidam. Ay, pasensya ka na, Dagul. Pasensya kan nga. Pugan. Ay na, pasensya ka na. Naging nga dito'y klinik kat umay kasingiran. Ha? Imbagada nga nga daka dito eh. Siyak nga minang tirangrangan dagi ti paggatgatangan ti pagpapudaw. Bayada mo ti utang mo tani, ung tandakon. Sa nga pulo aset di utang mo. Ay, sa payawan pa'y kwarta ko ustang tani. Gumatangak pa iti agas ko. Ha? Pasensya kan nostang awan pa'y maitid may.
Tanay, pagpaagas ni Bugan. Wan angam syakmat nga rutirang rangandan. Bayadan takpay mat nga mo na, ha? Kat, apay nga ron nga agungat ka. Kat basol mo mat, no? Apay nga nagpadoktorak. Pekain samat nga min laklakom. Tapay nga nag-impeksyon ti piyang-piyang ti ubat ko. Anya? Nagkuna nga min napatiping-ping ti ubat mo, kat gusgusa mi ti pagpapudaw? Para rupa lang, day chay. Sana para ubat. Ha? Mala, rumwar tayo nito. Kababay. Datayon ti sangkakita dagiti tattaw. Basta bayadan mo ti utang mo, Bugan. Awan ti adu arasot. Nagdiskitar kami iti pinagbayan may kan ni Ustang. Nakaungat mati asawa kanya kat binalagan na kaadya kun ulitan ti inaramid ko. Mababai na kiti asawak, isa nagtungpalak kan kwa na. Kat ita gaputain sardan kon tararamatak, nagsumblin ti sigod akinangisit ti rupak, kat kaslakim marupay kit din tanagpe kasakon. Ang binaybayaklatan, alakastan ti pagayam mo, Bugan. Pagayam Bugan, nutilan to mga minararamidem. Ultimo dagita saan kumarumbang nga kami ti kakasta, mapan mo pulpulagidan. Iso pag nakmam day ta. Bueno, papagayam, di taan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Bugan, dito'y darama tayo. Manang Biyanan! And your nose parity script ni Jenna Almoite. Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyanan! Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat nga intay basa kani drama itaket nagapo kani pagayam tayo ang naglingad itinagan abak ka. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Biyanang, may saa ka single mom. Inam dagiti anak ko nga magduduma dagiti amada. Tano masikugan nak tagbali na nubyok, itarayan nak. Sana ka madididigra, iso di manon iti inam dagiti anak ko. Siyak ngamin tay babae ano adda kursunada ka lalaki, jak malapdan ti bagek nga gipakita iti motibo. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Dayjay manan ti kaanakan da tatag Walberto kanana Lolita. Madama manan ti panagkape na iti paraangan da. Ay na, nagtaer a talaga day ta lalaki. Ay, agkanta akman iti napigsa, tapno mapansin nak dito ayan ko. Oh babe, isang ngiti mo lang. Bejay, kimitan. Umisamak. Ay, pigsa ak pa'y tagkanta. Oh babe, isang ngiti mo lang. Makarang-rang, Mike. Misus, imo nagmatan. Baklan sa mo day ta lalaki. Manhid. Sana makadlaw. Ay na, pasensya mo day ta karuba Benson. Talaga kastana. Ada ngamin amampang na. Basta da makita na lalaki kurso na daan na. Agpapansin nukwa. Anya? Nabayaga, namadmadlaw kong agkursunada kan kaday ta babae. Ngamjak lang tagtagari ka. Ha? Nay, kita Benson ka na kan. Taamangan numabaniitan na ka. Saan ante? Pagan anok kumamo dahil ta babae nga eh. Papansin na babae. Ay, uray siya ka. Jak kayat day tabak ka para kang ka, Benson. Wakwakira ta babae. Tarawi, wait. Mannakiapa pa day ta. Madlaw mo taman nakiapa, antay. Pagkunam ngay mat ka na kan. Basta, madlaw-lao na iti panagsasauna. Kun tigtignay na. Kan nagisay di bibig kang guguna. Kung na maabin sound. Ha? Maday ta ka manon, Gualberto Lakay. Igaraw mo mantikin na laing mo nga guyawan. Sa anak nga guyoyaw. Ibagbagak lang tagpaisaw.
Kat, apay, gaputan ang isit ti bibig kan gugot na, manakiapan. Kaduan, mate. Apay nga ni kabagis ko, nangisit mo ti bibig kang gugo na, agraman tenged na nangisit, nung nakasingsing patmat. Naulimag ka na parabaw. Iso adi mo pagpapadaan ti tao, Gualbertaw. Kandi ka agoy uyaw, tamaday. Dayjay, rimwar manan jay pugi a lalaki. Aha, ag short panak. Ay, aday ta, rumarak manan. Agkantaak manan. Nang ibigin kita, marami ang nagtaka. Ha, ay, kimita manan. Ag-stretching man. Ha? Ag-exercise diti paraangan. Ikayang-kayang ko. Hindi, chay. Kita-kitaan na ko. Ay na, imposible asan amatin nagtirik na kanyak. Napudaw mo ti legs ko. Gandakil mo ti patong ko. Nene, imo nagmanan. Nagluko day ta lalakin. Pangagaman. Ay na, ado talaga itandag iti bakling. Awan serbiti kinatarda ta bakling da mga main. Baklang! Imposible. Di pa lamang rik na iti kasta nga imbaga, mate. Tuy puso ka na ikala. Ay na, kumananta manan day ta babaeng. Ay, pagsasawaksan. Ay, di ka labaybay andita. Nakita naman nga minan ni Benson nga kapidita paraangan. Iso ako mananta manan. Agin wawalis manan iti paraangan da. Nga ure awan mo tirugay. Sa pa'y kumananta. Kagpapansin nga rumat. Baybayan blakaday. Makapasurun magngaro da dengdenggan kan kitkitain. Di pa lang amin makiasawa. Tapos saanin nagpapansin dita. Nagadumot ng tinagbalin a nobyo na. Ngamawa mo nagbayag a karelasyon na. Kasano a seryosuan da? Kat garatigit mait. Ala, mangantay ki din tagaw akon. Sana tila pakasiksikuram dita. Ha? Naadik kan sa iti kape, Pogs. Ha? Ne, saan apogs tinagan ko, manang? Anya manang mo't. Agkatawunan tan sa laang, manang ko ng kanya. Ha? Bakarilya tinagan ko, ngambak ka ti palayaw ko, Pogs. Ha? Saan apogs tinagan ko? Apay, di mo kayat? Di mo ayat ti kayat sa ti Pogs. Kat no pogi, shortcut na ti Pogs. Di mo kaya timawagan iti Pogs? Ha? Puro akapit-akap-kap yung Ay, ada creamer ko dito, kayat mo? Ha? Ay, saan nga cream-creamer? Puro akapiti kayat ko. Tinapay, kayat mo? Ada tinapay di tabalay, May. Ay, saan? Itid mo ki din kadagiti anak mo. Tapno adda kanenda. Ay na, naumadan iti tinapay. Ay, urayan nakatay nakalaan di tinapay di tabalay. Ay, saan ay? Sumrekak mit ni tabalay da anti kan uncle ko. Sige. Ay, grabe. Suplado. Ay, bakling kan sa mga agpaisaw. Anyat ko nam. Ay, bakling ka, kunak. Lima da bakling. Jakamukin ka. Ala, saan lata mo ta makarik na? Saan na ka mapukawan ni tinamnama? Asaraklat taray ta lalaki. Ta sigurado asyak tumutla ang tibagsak na. Main love to mo kanyak day ta. Ay, Saus. Apay, itulog mo nga raw nga awagan na ka iti baklain. Ha? Ay, Saus. No siyak ti sika. Ikak iti pagnakman na. Binsaon. Kahit anya ko mati aramida nga ay, uncle. Papispesa ka. No siyak ti awagan na iti baklain. Anya? Awan madaksanak ano kasta taramida, uncle. No, idarom na nga ay. Kadsangwam ano darom na ka. Di ibaga mabasol na.
Isubatin mo na ako na ma. Ha? Nadlaw na siguro, wasaan mo apagananaw. Baklain ko na nakinkaan. Manitikas dyan nga naramidin na. Baybay ako nang kal. Jak kayat atutupan. Babae da jay. Wala, kayat mo nga raw na kanayon nga awagan na kay ti baklain. Sana, angkal. Nukas na ka raw, ikam iti pagnakman na. Ay, no siyak ti kaskasta na. Ang mga no maipugad ka. Angkal. Wain, Benson, maipugad ko ano siyak. Jak lakayat, ti mawawagan iti baklain. Agisalsalapay itibado na dita paraangan na dita Benson. Kampay ide, awagak ni insan ko. Alaag tay cellphone ko. Pangagak man day ta alalaki. Tapno mangrik na kiday. Tay. Hello, insan! Kumusta, insan? Day jay, timmalyaw man nandito ayan ko. Ay na, insan! Anyat serbita kinatar mo ngayon agbakli-bakling kamat. Awan aglaklakay ka iti o nagtisapin mo no di ka mga sawa. Ay na, insan! Numarik nam lakid da kayat nakati babae gammatamon. Di ka gindidi. Tapno di da kawagan iti bakling. Madlaw adang denggan na dagiti ibagbagak. Ay, pangagaklata. Awang nga rod ay insan. Talaga bakling ka. Ada magaya magkursonada kan ka babae. Gammatamon Di kag kapoy-kapoy insan. Ulita kasinsen Nay, Jeski, nagluko mo na ito yan. Nagring mo tan. Sino ayaman na ito yung umawawag? Ni, kimita ni Bensonan. Nadlaw na sa mga scripted tararamida ko. Jeski! Nana Lolita, apay, adda puliyo abakla? Nay, nagkuna. Awang bak ka. Kwa, nadamag ko laang, nana. Di da kayo ti akin kaanakan kin ni Benson? Wan, apay aya. Kwa, kasla ngamin di na amo ti agaram. Nasurok sa mo ta 30 ti taonan. Nga maapi nga awan asawa na. Wano, uray nubya na lakuma, awan. Ay ka, sana pa siguro, tsimpu baka. Wan ada ka din nagbalin nobya na iti? Ay, yak ka mo at ajak mo damdamagan day takang kwa na. Ay, sus! Talaga abakla no awang pinagbalin nobya na. Ay, sayang tiki na taer na nana. Apay, talaga nga tanga agbaakan? Ay, ajak ka mo Kano kasta ti kaya na, kada kang kwa na Narigat mo, no pilitan mo ang mga asawa, no di na magkayat. Ay sus, ibagayo kiti ta mga asawa. Sayang ti kinataer na. Kan, ibagayo asaanan nga umadayo. Mangpili latan iti armen na kadagiti kaaruban na ditoy. Tapno saanan nga umadayo. Kan, ibagayo atay adda experience na ti armen na nana. Tano puro abalasang, ay, awan lukwandan tulaan. Ibagayo atay balo, wano tay single mom ti armen na. Ure ado ti anak na, basta nawaya na. Ta sigurado, nadungo babae no kasjay. Ay, nadanakam jay ka anak akbak ka. Patsag nga mo dan tararamidin na. Isu tagpili iti asawaan na, sana da kamay. Anya? Narigat no pakibyangan may ultimo love life na. Akat, panangisakit nga ron mat. Kaanakan nyo nga ron, di isuro yu iti rumbang aramidan na. Unay kayon aya, ibagayo tatay single ma'am termon na. Ta sigurado naragsakto ti love life na. At data, nakabala-bala ko ni titwalya. Kampay idi, mapanak makidigos di Tayanda Benson. Kampay idi, awan danumme. Imposible asan masulisog day ta Benson iti kasto nga itsurak. Timing ak ti iruruarda na Lolita ken Tata Gualberto. Agmay-may sa ni Benson di tabalayda. Ay, mapanakon. Ne. Hello, Benson. Nakitak mo't arim mordanti kan uncle mo.
Napananda ka di? Aday na tindaran da akasar. Kasta aya. Mabalinti umay makidigos, Benson? Ha? Nay, apay dito ti pagdigusam nga eh. Ay, kwa. Awan nga mindanumi. Iso mabalin ka diti umay makidigos? Ha? Sige. Sumrag ka, baka. Benson, nalpasa ko na nagdigos. Pakikawit mo man to'y brak, jakmat magawatan. Ha? Ay sos, yaramid mo to ni balayaw, baka. Alamot ton Benson. Apay, dako sayamot ti agikawit iti bramot. Sa anak mo nga asawa. Jay anak mo to ti mangikawit iti dayta. Ala, pumanaw kan, baka. Bakla kagaya magpaiso, Benson. Anya? Bakla ka niya. Aminin! Sana podno dayta, baka. Podno! Bakla ka. Bakla, Nika. bakla. Hoy, baka. Di nakpagsawa ni tikasta. Ta mga nunya pati maramid ko kin ka. Bakla. Nita. Kayat mo ta panagnagakin ka, sana ka bakla? Sige mga ron, panagnagaman o talaga mutla saan ka bakla? Sige man, bakla. Nita. Bakla. Inagkanak, Benson. O anya, baliksem ka di pa ti bakla? Ikwa. Ay, bakla. Da ito'y pa'y nga rod. Inagkanak manan. O anya, bakla ko ng pala kanyak. Naminduan nga inagkan ka, baka. Ay, kwa. Jay. Bakla. Di ka pa'y lamap na kitinaramid ko kin ka? May bakla. Umay ka man lang. Umay ka. Aping nga guyudan nakmatan. Papanantangay. Mapantay ti silid. Darasam, tapan nagkakasana ka bakla. Ay, sige man nga rod. Panagnagaman nga rod, Benson. Bakla. Tatag Alberto, umayak man. Ha? Nay, apay, anyat masapul mau baka. At kwa, adda ibagami kan ni Benson kada kayo kan ni Nana Lolita. Ha? Ibagayo nga? Kwa, agsasango tayo pa nga upat atap no, nalawlawag ti saritaan. Ha? Sige, umunag ka, baka. Rumwara ka, tayo nakagtrabaho, antay. Nay, kadan sama ka no pagsasaritaan tayo kadabak ka. Umay kabihitan na anakan. Da kayo latantag sa sarita, antay. Tamaladawak iti trabaho. Apayaya, kanya nga minti bagayo kan ni Baka. Dua kayo kanu mga daybagana. Jak amo ay ti dayta babae. Iso lang ti day bagana. Di nakiramraman dita. Sige antay, tayo nakaon. Datayo latantag sa sarita. Tanay, nagdardaras mo tapi manaw ni Binsaon. At dapay ngamin trabaho na. Ay, syaklatan ati mangibaga iti daytoy. Kanya ngamin day taya, baka. Kwa, adan nagkinaawatan mi kin ni Benson. Kat, ada pa yan napasama kiti nagbaitan mi. Anya? Ay, nainlab nga minuna iti kaanakan nyo kanyak. Amo namot nga danin ng nga anak ko. Kat babasit dapay. Ang agpilit mutlat ta. Kaya't nakano nga asawaan. Isa nailawan kami. Anya? Ha? Pudno ka di day ta, kay bagbagam si ka, baka. Ala, wan tata. Apay, di kay mamati kanyak aya. Kat no pinilit nak ni Benson ama kinaig kan kuana. Anya? Ha? Sige ta kasarita min tumampay ni Benson baka. Palutputan mi man di ka nakak. O di sige. Baka atapan nyo nga agar-arami dakiti istorya. Angam saan? Kat no kayat nyo ti ebidensya, adaygam ko a video mi. Anya?
Wine, antay, angkal, aklonak, at na napasamak iti nagbaitan may. Saan aga po iti ayat? Inudikit ga po iti suron ko kinkwana. Kanayon na ngamin nga ibaga baklaak. Anya, apay ngay naramid mo ti kasta, Benson. Ala, di mon pabasulan ta ka anakam bagay. Basol ni baka. Kanayon naman ngamin nga ibaga bakla ni Benson. Di napunwanan to'y ka anakam. Wen angkal, pudno day ta. Ay, agad kasano daytan. Kasarmot ti bagbaganan. Sabi ang dabidyo nga impakita na ka na kami. Ha? Wain Benson. Apay, di mo amaw ang nagbidyo ni baka. Ni, saan angkal? Anya, pagtalikod am tinapasama kiti nagbautan ta, Benson. Di nakikasar? Apay ko mga ikasar ka. Kit saan ka mga ayatin baka? Apay nga rod nga ta napasama ka data. Pamanagnak nga ayatan nak. Ay saan? Pinanagnagakla nga sana ka bakla. Iso nga inaramid ko tikas jay. Anya? Nukas na nga rod. Iwaras ko ti video ta. Sige. Iwaras mo lang. Takitag no sino ti may babay. Okay lang kanya. Total, lalaki ak. Ayos lang. Anya? Benso, nagkasarta nga minan. Nagasawa ta, agnaad kan di ta balay mi. Saan ka na makipagnanad di ti balay daan ti ka ng kalmo? Lading itag baka. Saan ka nga rod akayat? Di ka di makauawat. Benson. Ala, agawid kan. Di naktaktakin. Kagawid ak iti lugar may. Ha? Agbakasyon ka? Saan? Umakarak iti pagtrabaho ak iti lugar may. Umayak nga rod sumurutak. Ha? Urenya't mapaspasamak. Sumurutak kan ka, Benson. Apay asinurot nak dito'y terminal. Di matimbaga ka sumurutak kan ka. Pinanawam dagiti anak mo? Nagturod ka mo anang panaw ka dagiti anak mo? At dadya kasinsin ko anang iba tsak kadakwada. Basta sumurutak kan ka, Benson. Ala. Agtugaw ka nga rod dito'y bas. Tinak gumatang iti kanantang agbiyahe. Ha? Talaga? Ikuyog na? Kitaan niya pa'y ngay. Uwinin Mala. Urayan nak dito'y Di ka pumampanaw dito'y. Tapno saan ta maawanan iti pagtugawan. Rabiin. Awan mo to ni Benson. Kuna na mapanlagumatang iti kanan mi. Ngamawan mo awanan ba inday dya lalaki? Linukunak. Langsot. Intarayan naksamatan. Sa nga pulo nga orasan ti panagururay ko dito'y terminal. Ngamawan matan. Apay ngay. Benson! Nagsangsangitak ta intarayan nakmatan ni Benson. Nagawidak analpay ta abagak kat dita na mirisko ti bindut ko. Karigatak nga ron ngayon liwliwag ti amin. Katita, dagitilatan anak ko ti pangibukbuk-bukak iti atensyon ko. Alakastan to'y pagayam mo, baka. Nala pagayam baka, pagadalam dayta, amom ton numaminsan. No adan tumanan kurso na dam alalaki, amom ton dagiti limitasyon mo anya. Di kag dardarasudos. Ulitek, pagadalam amin dagita, nagdaldalanam. Bueno, papagayam ditan tinagpatinggaan, di pakasaritaan, ni pagayam baka. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! And your nose para iti script ni Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, kan Diyos tagngina kada kayo. Amen.